Sihloko sanamhla sithi faka ipipi lakho kuZipp kuze utawuba nemali, noma ke ipipi lakho alihlale kuZipp khona utawuba nemali. Sihloko leso lesikhulu nginivusela eMpumalanga, eNtshonalanga, eNingizimu neNyakatho. Bathandzekayo, ngikhuluma phasa lesihloko lesi ngifuna abantu balalelisise kahle inkulumo lemgcokwa le, because sibuka letinto letenta ukuthi bantu egcineni konke batikhanzise baphuyile. Ngifuna lokhu kuvetela lobungoti belipipi leliphuma liyawuhamba liyawungena intombini, lingene kuleya ntombi, lingene kuleya ntombi leya, ukuthi intombi itakuphuyisa ngoba intombi ingisoqhaka endodzeni, intombi ita negula, intombi ita nalokunyenti. Bokhumbula ukuthi seta la emhlabeni seta ngentombi, nekunqandzeka labanyenti banqandzeka ngentombi. Ngakho-ke intombi ifuna uyibhasope. Ingakho ngithi faka lipipi lakho alihlale ekhatsi kuZipp, uziphe khona utawuba nemali. Ubalekele ticalekiso, ubalekele nephuya. Uma ufunda incwadi yabaseKhorinti besibili, ungathi bekuqala chapter 7, ufunde verse 1 to 3. Kuverse 1 uthi umpostoli Pawulos kubeke ngayo indoda nje ayingabi nemfati nje total, ayingalali nje nemuntu total. Bese kuverse 2 uthi ngenxa yetinkanungo, ngenxa yebuphingi, alright, indoda ayilale nemfati wayo munye, nemfati alale nendoda yakhe yinye. Kuverse 3 athi indoda ayinetisa umfati wayo, nemfati anetisa indoda yakhe. Now uyabona lokuthi le sex kahle kahle seyiconditional, ngesikhona kumele ngabe nje ayikho nje totally le sex. Why kuyale madoda? Namhlanje ngifuna ukukuvetela lokho ukuthi isex iyingoti emadodzeni, ngoba isex is binding, isex iyi drainage. Let me tell you like this. Ngesikhathi nje indoda ilala ngingasenza gama lendoda, leli gama lendoda ngi-include nebafana. Lesikhathi nje indoda ilala nemfati, nangikhuluma nemfati ngikhuluma nezanzane, ngikhuluma wonke nje umuntu wesifazane. Ngesikhathi indoda ilala nemuntu wesifazane, lo kwenteka nginako, lo wesifazane yena uba nourished, uyanongeka. Kufanele ukuthi uthelelwa, uyabona nawunonga kudla ngeliswayi, kufanele ukuthi utheleleka manyolo, noma ke uyaqobisa, kufanele ukuthi ufakwa umqubo, uyavunziswa. Kodwa wena ndoda kwenteka the opposite. La kuwe wena uyadraineka, uyasengeka spiritually and physically, uyehla, ulahleke, uyehla emandla akho nje ayehla, kwehla nesithundi, kuyavakala. Ubade kunalento nje lento ispiritual nje ila kulabantu besifazane. Wafaka nje ipipi lakho lapha entombini, wangena nje kule ntombi, lento ivele ikuthebule, uyathebuleka spiritual, kusuke lenhlanhla la kuwe. Lo muntu wesifazane athathe lenhlanhla la kuwe, uba nebhadi. Ingako sikhule kuthiwa nantaba ne-game noma nantaba nema-competition, let me put it like that, siyakhempa, besikhempa. Why? Avoidwa lokuthi ungalali nentombazane, ngoba utawuta nale bhadi bese le team yonke iyadliwa, kuyavakala. Ingakho noma ngabe uyofuna umsebenzi, angeke nje uvuke entombazaneni bewusexa wena ebusuku ungena entombini, usovuka ekuseni uyofuna umsebenzi. Ngeke uthole lo msebenzi lo, ngeke uthole, ngeke uthole. Noma ngabe bebakubitile bakuthembisile, ngeke nje uthole, ngeke. Ngenxa yani ye sex kuyavakala, ngeke uthole, because isex ifika ithathe lenhlanhla. Makusuka inhlanhla kusala ibhadi, that's obvious. Noma ngabe uya ku-interview yakho sovele uyifailile, wena nje wasina waqala ngesex bese uya ku-interview sovele uyifailile, ubonaka noma ungathiwa awukayendi ke le sex, so uyahamba ya ku-interview, la ndleleni uhamba uyasoma, utawuba nebhadi. Uma ufika nje le enanjaneni, interview yakho ngeke ihambe kahle. Why? Wena uhamba uyasoma nje. Kunalento lele ingoti kufuna abantu bayinake la kubantu besifazane, bayicaphele. Kulala nemuntu wesifazane ku-poisonous kuwe. Let me put it like this. Umpostoli Pawulos uzusenza lamagama athi kube kuya ngami nje ngabe asilali nje namantombazane, ngoba kunalo bungoti intombi lokufaka lapha entombini kuta nalo bungoti. Now let me interpret it like this. Lithi iBhayibheli tonke tono letendekako ngaphandle kwesono sinye sesex
leso singekhathi lithi live laNkulunkulu siyabopha siyakhunganisa, it is binding. Kamoya wena nalolelenayo senimunye kuyavakala. Mangabe lo mntwana abeyingwadla utolala nawe nje wena umane waphunya sevele nawe uyingwadla. Nangabe lo mntwana unetono tekhipha tisu sevele nawe unetono tekhipha tisu. Nangabe khakuba thakatha unesicalecho nawe so uyathakatha. The fact ukuthi so ulele nemuntu ulele naye ngoba lesono sekulala, it's binding. Baningi bantu abathi nababuka emuva bathi uyathi impilo yami behamba kahle ngenele la kulala nabasibani impilo yami yalo kuneti intombi la ngaphandle. In fact, let me put it like this, tonke tintombi letikhona regardless ukuthi intombi yabani, lokuthi nje yintombi le yintombi ingupoison, inesinengiso, inesicalekiso, kunyeni lofuna uku-avoidela kuyo. Ngithe khumbula ukuthi la emhlabeni seta ngentombi kude longedi entombini saqhamuka entombini nekunqanzeka banyeni kakhulu, a huge percent banqanzeka ngentombi. Kuyavakala. So ungadlaleli-ke kuyo ngoba utawunqanzeka. Ngithi uyathi kunetinto lengithi kube ngatati some decades ago. Noma ke la ngithi lo lwati lesenginalo ngentombi kube ngalwati some decades ago, maybe 2 decades ago. Ngabe angizange nje ngaba nemfathi nje, never. Futhi ngabe angizange nje ngaba nentombi, ngangizange nje ngayithinta nje intombi, ngabe ngisolo ukuthi ihlalele nje ngilivi, ngangiyithinzanga ingani ngisho namanje sengize ngancuma vele intombi nje angiyithinta ngono manje ubeke isandla uthi ungayithinzi intombi manje nje lokungenani manje ubeke isandla uthi, because intombi inebungoti. Kuyavakala. Futhi ke lokungenani ngoba lisho iBhayibheli ukuthi lokungenani thola munye, make sure ukuthi uphila nalomuntu wakho, ungavumeli futhi ukuthi bese kuba nalabanye labaqobhota kule ntombi yakho, ngoba lithi live laNkulunkulu encwadini yeZaga, phuza ndoda noma ke natha ndoda emthonjeni wakho, munye lo mthombo akunathe wena kuphela, ungavumeli abanye bese batonatha lo mthombo wakho, ngoba yonke intombi ingishevu, yonke intombi ipoisonous. So now kasuka nje wena uyindoda ulibale ukukhipha ipipi lakho nyalo, so faka entombini yaSibongile, ufaka entombini yaZanele, uyofaka entombini yaPhuthi, uyofaka entombini yaZethu, uyofaka entombini yaNonhlanhla, bonke labantu wena uyafaka nje kule ntombi yabo. Dibute-ke ukuthi utawugcine kwendekeni la kuwe, ngoba phela ngithe kuwe yonke intombi ingishevu. Na udibanisa labo shevu labangaka, ishevu waSibongile, ishevu waZanele, ishevu waPhuthi, so uyadibanisa nje, uyajuja wena, uyajuja nje ngale pipi lakho nje, uyajuja labo poison labangaka, utawugcine kuyini kuwe? Kuphuma inuclear mos lapho, wakha i-atomic bomb. Kuyavakala. So ngemavi lavakalako, ipipi lakho ndoda alihlale kuzipho. IBhayibheli liyala emadoda. Why liyala emadoda? Sengishito ngathi isex i-dangerous emadodeni, because emadodeni isex ifana angathi ngayibekisa ngani lento. Uyabona ilikhatane lelikusengako, intombi indodeni ifana nento lekusengako, iyakusenga. Kanzi ngale mshiya ngalo akulabo besifazane, isex kubo ifana nemafutha ekugqobisa, iyabanorisha. Kuyavakala. Ifana nelotion ngala ngakuwe wena ndoda, ifana nani ne-drainage, nento leti yakusqueeza, ikukhame, iyakuhluta, ikuhluta inhlanhla, ikuhluta esithundi, ikuhlelele tifo. Ibalekele intombi, faka ipipi lakho eziphini, uziphe zipho. Kuyavakala. Ngilawo magama nje ngifuna ukuyoyala ngawo. Ipipi lakho alihlale ngekhathi eziphini, uziphe lo zipho to avoid lama catastrophes leta nentombi, ngoba intombi, yonke intombi akunanzaba ukuthi umuntu umuhle kangakanani, lokusalako intombi is poisonous, and the more lo muntu amuhle, the more poisonous leyo ntombi leyo. Inkosi yemhlaba wabusela amagama. Prophet Wandile usandawe yakhe uthi tatayi.